Urubyiruko rw'u Rwanda, we are damn broke. Look at me, I look good, right? Ndasa neza, I look presentable. Ndamutse ngiye mu mujyi w'abana bo mu mujyi watangira ngo sister ngo wanteje imbere, you know. But guess what? Niba umaze igihe ukoresha imbuga nkoranyambaga ndetse nka TikTok n'izindi mbuga zitandukanye nka YouTube, wabonye uyu mukobwa wiga muri kaminuza y'u Rwanda UR, ndetse avuga ko urubyiruko rukenye, avuga ko kandi ngo leta nta kintu ibikoraho, ngo kuba urubyiruko rukenye ni rusange. Nk'uko umureba arasa neza mu gukora amavideo nk'anga, afite telefone nziza, arasa neza, ariko ngo afite ibiceri turuwasa mu mufuka byonyine, arakenye. Kandi ngo aramutse agiye mu mujyi, ngo benshi bashobora kuvuga ko ngo yabateza imbere bitewe n'uko baba bari kumubona uko asa. Ndetse kandi ibi yabikoze nka video kuko yashaka gusohora amarangamutima yari amurimo. Uyu munsi ntabwo bimeze neza kubera ko utuma twishima Minisita w'urubyiruko n'umuco yavuze ko ngo ibi ngibi bitemewe, kandi ngo niba urubyiruko ruhabwa amahirwe yo kuba barwakora ngo nirukore, ngo ibyo ngibyo bidakwiye kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga nka social media. Ariko ibi byazamuye umwuka nyuma y'uko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagiye bakoresha iyi video batangaza ko ngo iyi video igaragaza neza ko urubyiruko rw'u Rwanda rukenye ku rwego ruri hejuru. Dore ngizi zimwe muri video zatangiye kwifashishwa. Umwana w'umukobwa wo muri Afrika w'imyaka 14, dispose 16, washobora kwigurira iPhone 17 Pro Max atayisambaniye, iwaba atarabakire yaba yayikuye. Ariko muri ibi bihugu twavuze bibamo abakene kandi bifite opportunity za jobs, umwana nk'uwo ngo aba yemerewe akazi ashobora gukora akigurira telefone. So icyo leta yari gukora ni iki? No kuzana opportunity jobs mu bantu bose, udakoze akaba ari kubw'intege nke, atari kubura akazi. Voilà, abana b'abakobwa bari kujya muri Oman, benshi bagwayo, abandi bakorerwayo ubugizi bwa nabi. Oman niyo mvuze kuko case zihari nyinshi z'abakobwa bahemukiwe ni izaho muri Oman nyine, ariko n'ahandi hose bajayo. Hari abagwa mu nyanja bagerageza kwambuka, sinzi niba mu banyarwanda birimo. So guys, uyu mwana w'umukobwa ikintu yavuze nico, ntitukamagana ibitamaganwa, tujye tuvuga ukuri guhari nk'uguhari. Twibaze ngo ese kuki kugorana, kuko abenshi bagiye bavuga kuri iyi nkuru, bagiye batangaza ko ngo umukobwa usa neza gutya atari we agakwiye kuba atangaza inkuru nk'iyi, agaca ururondogora ku mbuga nkoranyambaga, ndetse kandi bigasa naho ashaka kugumura urundi rubyiruko. Bivugwa ko ngo urubyiruko rwinshi rukenye mu by'ukuri, ariko ntibivuze ko bamwe na bamwe bagenda bagira amahirwe yo gukora akazi, nubwo kukabona nabyo biba ari ingume. Tujye tuvugisha ukuri kandi tuvuge ibintu biri ku mugaragaro. Nubwo dukenye, ariko si ngombwa yuko bijya kunyuzwa ku mbuga nkoranyambaga, aricyo minisitiri ndetse n'abandi bagiye bakomantinga kuri iyi video bagiye batangaza. Uyu munsi rero ntabwo bimeze neza kuri uyu mukobwa, kuko bivugwa ko bikekwa ko ngo yaba yamaze gutabwa muri yombi bitewe n'iyi video ubwe yifashishije agaragaza ko urubyiruko rukenye, kandi mu by'ukuri ari umukobwa usa neza. Ndetse kandi bivugwa ko ngo iyo ageze mu mujyi benshi bamusaba akazi kugira ngo abahe akazi bitewe n'uko babona asa. Ndetse nta yindi video yongeye gukora ngo aze yivuguruza ku byo yavuze. Bivuze ko uyu munsi wa none, kuko atagaragara ku mbuga nkoranyambaga, no gukurikirana amakuru ye hakamenyekana aho yaba yarengeye, cyangwa niba ari buze kongera gukora indi video nanone akaza gutangaza ko ibyo yatangaje atari byo.
nabyo akaba ari ibintu bitegerejwe n'abatari bake. Ubundi iyi nkuru isakara bwa mbere yanyuze ku kinyamakuru Mama urwa Gasabo, ndetse aho bavugaga ko ngo uyu mukobwa gutangaza iyi nkuru ndetse no kuvuga byinshi bijyanye n'uko urubyiruko rukenye atari inkuru mu by'ukuri, ahubwo ko ari ugutiza umurindi abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ese wowe mu by'ukuri wakurikiranye iyi nkuru, wakurikiranye inkuru y'uyu mukobwa ndetse ukumva ibivugwamo, uri ku ruhe ruhande? Urubyiruko rurakize cyangwa rufite amahirwe y'akazi rudakoresha, cyangwa rufite uburyo rwakora ariko rudakoresha, cyangwa mu by'ukuri rurakenye? Uhagaze ku ruhe ruhande mu by'ukuri, kugira ngo tumenye neza niba mu by'ukuri uyu mukobwa arengana cyangwa mu by'ukuri ibyo azira byagakwiye kuba abizira nk'uwatangaje amakuru y'ibinyoma cyangwa amakuru ashaka kugumura abandi b'urubyiruko nkawe, ndetse kandi batanasa neza nkawe, akaba ari we wafashe umwanya akihandagaza akavuga, cyangwa nawe yakuvugiye ibyo wagombaga kuvuga. Ariko turakene urubyiruko rw'u Rwanda, we are damn broke. Look at me, I look good, right? Ndasa neza, I look presentable. Ndamutse ngiye mu mujyi w'abana b'umujyi watangira ngo sister ngo wanteje imbere, you know. But guess what? On my mom mfite hot was 100,200 ibiceri 300. Do you know the type of phone I'm using? But I'm hella broke. This is a thing government ikwiriye ku addressing more, because we are broke but they don't see it. We are guys, turakennye ntimukatubone dusa neza. We are broke and cooked and everything bad. Urubyiruko rw'u Rwanda turakennye. Bikomeje gukomera, ndetse ntawe uzi amaherezo y'ibi bintu. Bamwe bavuga ngo yatawe muri yombi, nta makuru agaragara avuga ko uyu mukobwa yaba yatawe muri yombi. Icyakora bavuga ko ngo yarakubiswe uko bamwe na bamwe bagenda babitangaza. Amakuru agenda atugeraho avuga ko ngo uyu mukobwa bitameze neza mu by'ukuri, nubwo tutaramenya icyamubayeho, ndetse kandi turakomeza tubakurikiranire uko byifashe ndetse n'ikijya mbere kuri we. Mukomeze mube kuri Overworld TV Rwanda, tumenye byose. Mukomeze kugira ibihe byiza. Bye. Feri ya mbere n'icyatumye bamuhondagura ni uko iyi video yifashishijwe n'abari bavuga yuko barwanya ubutegetsi, bayifashisha ku rwego rwo hejuru cyane. Kabagamba rero arasesengura, areba geste z'uyu mukobwa, areba facial language ye, arangije areba uko yambaye, areba iyo telefone avuga ko atunze, areba iyo mareta ashyize ku rutugu, arangije aravuga ati byanze bikunze uyu mukobwa ushyiramo leta, ngo leta ntabwo ibibona, umukobwa ari ku kazi. Abisesengura cyo arangije arakubita nk'uko buriya ajya kubita na Jean Baptiste Karegeya.